apostoli babefundisi awumama bafundisi omama bonke osisi obhodi Sunday school igama lenkosi uJesu Kristu inkosi yokhuluma ngokumthethwa uMaZulu. Ngizobonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngokuba khona kuleli khaya. Bazalwane ekufikeni kwami la ekhaya ngayizwa intokozo enkulu yokukhonza uNkulunkulu, ngayizwa ukusutha kwakamoya nganhlezi ngilambile noma ngiya kuliphi ibandla kodwa ngizophuma ngimlambele uNkulunkulu. Emkhulekweni wami ngahamba njalo ngiyokhuleka entabeni ngithi Nkosi sicela usiphe abefundisi benhliziyo yakho. Angihlezi ngikhuleka lo mkhuleko njalo entabeni. Kwathi sekufika la ekhaya ngazizwela abazalwane ukuthi sekufike endaweni e-right. Kuthe ngizovuma izolo bazalwane okokuqala ngaba nombono bazalwane lapho ngiyangisebandleni thizeni engalazi ibandla ukuthi liphi. Uma kukhona umfundisi wakhona emile phambili eshumayela, uma eshumayela kungathi khona idimoni limile eduze kwakhe, bese ngiyabaqalaza bazalwane ngithi kahle bayibona yini into engiyibonayo. Kube ngathi khona okhulumayo enhlizweni yami ukuthi akulula vele ukuthi babone ngoba nabo vele abayivumile izono bagcwele amadimoni. Bese ngazuthi yena seliyaphuma ibandla phuma inkonzo bazalwane bephuma bazalwane bebamba ulayini ngaphandle ngitshela enhlizweni yami ukuthi okay futhi lo layini ngabe wona layini yokuvuna izono yini. Ube muntu balabo layini bazalwane khambe ubambe namlayini ngithi sengizofika kulo abayafike bekuyena kungazi bafike bethini. Bese kuza lo sisi uthi ngizothini lana bese ngiyasho ukuthi ngizovuma izono. Abese eyaphendula lo sisi ethi na angeke ukwazi ukuvuma izono lana wena i-appointment okusuyenzile noBamthibane hamba uvuma khona izono. Ilapho bazalwane engaba nokugculiseka khona ukuthi impela indawo uNkulunkulu angikholele kuyona iyona bazalwane. Ngiphinde ngibonge futhi uNkulunkulu bazalwane kulonyaka bazalwane wonke ngibe nokuhlupheka emoyeni wami, ngaba nosizo emoyeni wami kwanezimo ezifuna ukuzongigudluza ekholweni, kodwa ngibonga ukuthi ngibonga ukuba khona kuleli bandla bazalwane ukuthi ngiyasibulisela umama nobaba bayasikhulekela bazalwane. Kuthe ngoba sekumanje kuDisemba bazalwane ngabona izinto, ngabona ukukhanya sekuvela. Uma ngikhulumile la ngesonto ekhuluma ethi nayo yazi kuyenzeka ube sekumnyameni usanginganisa nangesitimela, wathi isitimela kunendawo la besihamba khona ebumnyameni kodwa amehlo akho asebheka ukuthi ngiphikelele ekhanyeni. Nakimi bazalwane sifikile leso simo la kufike khona kwamnyama yonke into kwamnyama bazalwane, kodwa nganayo ikhathi encane analo lelo themba ukuthi nakuba kumnyama kanjena kodwa ngiyazi ukuthi ukukhanya kuzofika. And ngiyaqala bazalwane ukubona ukukhanya ngoba kuDisemba nakuba unyaka wonke bazalwane kwa-2024 bengithwele usizi empilweni yami, kodwa ngiyabona uDisemba bazalwane ukuthi sengiyaqala ukubona ukukhanya. Ngafika kuleli khaya engiganele kulona umamezela wami nomyeni wami bengazwani, kodwa ngaba semkhulekweni wami ukuthi Nkosi wena bawutheni thina sekukhanya la ekhaya kuzoba ukukhanya. Kulonyaka kutheni ngoba ngokuDisemba sesonke umkhisimusi wangifonela wathi indodakazi yami ngicela uzongibona. Ngahamba ngakuyena umama wangifumbathisa imali bazalwane eqala nqa empilweni yami ukuthi angileze imali. Siqala nqa ukuthola into evela kuyena umama nomyeni wami futhi sebeyakhuluma sebeyafonelana yonke into inhle. Yonke lokhu kwenzeka ngoba ngafika la ekhaya ngathi vele ekhaya konke ukukhanya bazalwane kwaqala ukuvela empilweni yami. Ngikhuleka kuqala ngingafika ekhaya izinto zingenzeki. Even ukufunda bazalwane bengakufunda kodwa kuthela unyaka wathi ubaba ngelast year wathi wena uNkulunkulu unyaka uphatheleni nothi ukuthi unyaka uphatheleni wena unyaka uphatheleni. Kodwa ngempela bazalwane ngihamba ngangena kulonyaka ka-2024 nginayo lo nto ukuthi lonyaka ngifuna ukufunda nangempela bazalwane ngiyile ngawufunda kulonyaka ngilendele ama-results angoJanuwari. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen.